Ketenat Social Welfare ke Sarkar Jilla dak jingkersan ke Ministry of Social Justice and Empowerment ke Sarkar India kumjo ketenat pulit ke Jilla lingba ke Office USP ke East and West Khasi Hills District hak arpo atre unaitung arja arpusan kila penlong ya ke program ajing kai syaki kena skol makin long pikir bat adakar hak jing bat ban laj na kinu ki kam sniu. Ketenat social welfare kalasyam ya kebenta banyalap persya yau drugs karban nakal yang kibor pulit kila penlong ke jiamir halor kilat banyada nagi kam tombor ya ki kentait kata dakaan ke jingkersan bat ke jingkit kli haka imlang salang. Ya kini ke program la penlong Hakinshi Higher Secondary School haka balawan banyadon lang daka Deputy Commissioner ke East and West Khasi Hills District ke kong Anita Kharpor kum ke kongsan ubak Dangsan Kriem USP ubak PS Marwen DSP ubak P Suchiang ASP kinong elam snong kinong hikai bat kiwai kitna traikam ke Sarkar lem ki kena school. Haba ajeng kran ke kong Anita Kharpor kalapen ken mau bahbak ya trailang ban rading kong ya ke jings new komu drugs ke bening kong kalong makim day ban nyow ben nikran ben ya ki balangop Henry ban persyang ban yarap ya ki bakin light na keni ke jings new. Nalor keni kala kenturu ya ki kun samla ki kena skul beknang bakin light na kini ki jings new ke baki day ban le kalong bakin pelot por haki jengele kai ban minat hakikat ki ba ajeng mento ya ki haka jing pulih. Yang rau, jing im kadu lim, jing keni bla ban lau, long ren yang lanjang, kasong sir ka yang rambang, ken dino ngin yang joy, ban ya le ngila, ngin kim kam sajro. Jena kau ya tentu ya pi kun sana sinang kan thei ba fide nong ki ba husiar balong pikir ba pentit ya kumu ba penyada ya jong balong yeng ka jong pi ba kumu pi expect bangi ngin tet ya kata ngin nuna ba tet kumu ma omne fide ba fi kisi di jongi dalam hi ki paralok jong pi ki ba shit ki balong jolly ki balong happy ki balong ibet suddenly kilong very sad kilong keren resu kilong kumba omne kilong isolated ki ele ban kiar we have to find out the reason why ndai do pinang ala kiar balong hudi ndai dan selen kabalik si ita ikin theine ita sidrang kim sunang ban yathu kim nang ban share kim suthu ke bajia ka sin jongki Jena kata fi kumki paralok kumki nei kai kikini pa inhap ban yeslok ba kikun ban tit ja ayu ka jingin jongki haka sport di damu je school kumba fi ong bai na kala awan phailu pili ban si ke lada of course ma bidan hiyesan ban klija ni mene sisi tali wa happen dole lani ni lagi pinuli kata ban kliem kemudian tentang kini kikun ke tu kita tentang ni kinawanya tu kikun ni silang sesuai dan bunkam dan page mobile ma bunkam kalau page mobile pa ingin kuat alasan ingin kuat je tu kikun dia ka basisin kikun ki ong ya ka next time ki tu kilom ta ka third time fourth time fifth time ki me tu kisu emet ba tu jinja ka jing jongki Hindai yang ada bagi observe ke behavior changes apa yang jomo bagi i bagilang kumta di pihak pentit dia kata apa syakini kai dan syakini kepala ni syakini manager itu bat syakini polis tu dan ni syakini welfare tu di kamu niyo pan hatu ko bagi dan sedang niyo pan takil lo buat om dai bahadu kendala ham sini susu kata kejing dia kejing joki. Sustain dia kata dia hantu. Ni tong yang itu ni. Nai itu macam. Lara email pa ibu bakal ada pos di kepek. Benar bisa kan sekarang ajar bisa. Ibu lemu lemah kesiar lupa ni kenja. Ini kesiar badan tu kenja lagi. Hari ini bagi bahaya yang saya kila itu bah kijak sedang bisa kita. La sudu badai tahu ba penengkam drugs bala le tinne la kunno kinbu bahano hayi ngasal kin set bah ko godes kin khangtala bahano
Kamu tidak pikir, kamu satu sunyi. Dalam satu sunyi pun sedang tu naik apa? Naik para macam. Sedang suara para macam. Hadirin para macam bukan aktif, tidak pikir. Sedang sahai dia, hadong, sedang hadong, tahasnong, keleng sedang lepak kita. Tentang mereka ni alang grup lang, mereka hari. Mentangsi di sesi bodi dan dari kau boleh tukun bar kemudian pak ki beri bahaya waktu lalu sesi sah kita boleh kaya yang telah sedang terlalu terlalu sedang terlalu itu beri sesi tahu. Jadi bagaimana mau hawai layak trend yang kata social commitment dan yang kata community action bagaimana trend Anrat kong yang ada di sini. Kabalan kong ini bagaimana mau kalau hidup di dalam ada di problem ngimdai bagaimana yaki ngimdai trend yaki ngiri bersyak pada alat ketika mohon ketika yang pada apa yaki pada light problem jumki. Nila pengarap yaki bagi bahaya jumki dan kababatai yaki kumno kila panalat nakani ka jenisnya lembaga ki counseling ki rehabilitation ki aftercare but kumno ban yalam nanti yaki ban ten yang ban im kumba IM lang dari paro dari mainstreaming jadi yo kibelana akan problem. Kepada interaksi ngapa bangan keren ya pi kena school di badan hande kumno nila ban klan bor ya lagi ban lat nakini ki area nakini ki jisne ki babon haka jengem, haka patai nata. Kiba wakla bantan ngok yang pun sama jeng. Kawai nakala kaba biang bangin penulat na lagi, bapin penulat na lagi, nakini jenisnya. Kalau penlut dia kapor rajong haki activities di belong productive ki activities di belong useful and gainful ki pamantoy ki pamantoy kung ki kemasful ki kita ki pamantoy ki kemi pa jompi ki pasful ki bapin minok pare wat ya kapuli kaputi bapin he pensan kung kita iklor ki banten shan undai tang kayen kasem kung kita kipur undai balang rana tang kayen kasem henry the district but the jalahi rockaway ngakentu yepi banshin kya ban pelot ya kapor ban minot ya haba piwan school minot ya ka kot minot ika jimpuli undai tan pidawan school pibli ikot bat pinala ipai lagi hatai pelot ya kapor jumpi haki sports hakajin puli kibai kikot ru undai tan kikot school kipun kikot lada pisma kan puli kan peniyar ka jimot jimpon hat jumpi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f manta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya